Loron diak alin sira diak kalae, spera alin sira iha condição diak dit. Hagatolu hau hakarak hatene. Iha edição ne, ma ita hotu assisti hamutuk grupo Peace Adventure nebe fuam botebes halau atividade ação caritativa ba aling orfanato sira nebe hamão ang ia madre sira husi Santa Teresinha do Menino Jesus Maubara Anian. Alien sira hakarak informadet katak Peace Adventure hanesang organização ka grupo não governamental ida nebe halibur jovem sira tanto feto no mane no hakara contribui no folara ba desenvolvimento pobreza nian. Também informa husi presidente Peace Adventure nian ba inisiativa halau ação caritativa termene. Ya atividade nebe mak kami halau in lorong o plano sira hanoi sira memang realizo in lorong ne primeiro ami renova fami estrutura ba 2023 nya. Tambah antes ya tinang koduk, tinang liwira ba estrutura falasi tuang in lorong truca estrutura de 2023 estrutura la form vali no hau rasik ma sai chefe batina indane ora nema kanoi plano hala atividade da primeiro molok maine ami haulo ko drawing competition o coloring competition. Sama objetivo si drawing competition o coloring competition sama katuru jovem sem talento, ali sem talento o de promobilidade ba futuro. Hoira nema usi competição serne a metan fale osang ituang o lucro ituang ho di bele mai hal fale ação cardade ia Santa Teresinha Menino Jesus. Anessa minha missão no visão objetivo né mai amirasi duni ho di hetan experiência onsa moris independente, onsa fai moris social, onsa makbele ajuda emaseluk, yaitane moris, ajuda alin serne hare eman memak lanesan ita ajuda fali tambah ia moris itane sauna maski kuang kleorona moks embark mas persija nafati itane ajuda. Ita sia problema pobreza larang. Sim. Diak alin sira turmai assisti secretário Peace Adventure ni agenda ba atividade ação caritativa ba aling orfanato sira turmai ne. O in lorong ia mabara ami crea atividade ia parte tolu. Atividade primeiro ami halo jogo, embe jogo halibur labarik sira. Ia atividade segundo ami sharing experiência, ami sharing kona ba alin sine futuro, nomos ami futuro, ami kuliah hamutu katu bele. Fo hanoi ba malu nomos amos aprende bara kusisira. Ia terceiro nia ami halo sessão artística, ami pinta, ami tau korba sketsa sira, ami halo alin sira tu bele fo sene creatividade ba papel ida nomos sira bele fo sira bele hato sene opinião leusi artística nebe sira pinta arte nebe sira pinta. Nomos ami ikut ami tako ami divertimento ho madre nomos alin sira ia fatine. Oke alin sira curioso tebes mai assisti hamutuk hagatolu hau hakarak hatene. Usi grupo Peace Adventure halau ação caritativa li usi sharing konaba mehi ba futuro. Ia segmento educativo nian, ma ita hoto acompanha hamutuk grupo Peace Adventure sira halau sharing ka fai ideias no motivação ba aling orfanato sira konaba mehi ba futuro nebe mesak furak date no inspira tebes. Mai be ita hare katak ia aling orfanato balu maktanis tambah falta doming husi família. Ne triste botebes los kalai alin sira tambane lahetan suportação husi família. Então alin sira na beda down hamutu kela ho família tem que agradecer barak. Cada sharing me ba futuro ne itene colega Peace Adventure fai ona ba grupo hat. Nebe cada grupo ia moderadores nebe orienta tebes alin sira auto alcança sira ni mehi makanesan turmenem.
Grupo primeiro honaram fulang. Dia kali sira orang lorong ita se sharing ya grupo dani yang laran to anta primeiro hatu stele ali sira ne sema kene ya mehi baru hakarak sai seda primeiro ali lut Dia how ya mehi abamero hakarak sai professora. Dia how ya mehi hakarak sai FDTR. Dia how mehi hakarak sai pramogaria. Dia kana mehi hakarak sai Datara. Doutora Sira. Dia kana mehi hakarak sai professora. kelas nanta oh yang ali sira barak mami ya karak sai doutora profesora pramugari pues ya balung barak tanto anta ne primeiro sekarang sa ali sira karak atu atingi dunia minha mehi anta primeiro me tem que estudar macas depois me tem que aprender barak atu ni minha mehi sira bela ser realidade pas nanta primeiro tirmai hatu usu ali sira ne sema ini ya talento ne bem masa colega sira balung so katene karik im karak share ya ne asa balung ya talento canta dança pois terceiro tá bele kuliah ali sira ali ya talento seda Talento canta. kiri ali Talento tu canta. Hane talento cara canta. Talento karakanta. Talento cara canta. Los nanta hoy barak mene talento canta to ne orside ya ita na grupo ne ita se apresenta ya hoy to orside na bane se ya tempo da baita para tu cada grupo apresenta niya talento sira também orside grupo cara canta e orside faz sema cara canta sema cara toca balung cara dança orside faz tu grupo nya larang Grupo segundo honaram loro matang. Dia hoy ita introduz ang di dauna ento ita conhece malona tu irmai hatu usu aling sira ba aling Teresa oin sama alingnya mehi ba oing ne aling atu sai exemplo akarak sai doutora ka akarak sai engenharia ou mehi ba futuro ne seda Dia kana mehi ba futuro akarak sai parteira. tuir aling arsennya nya mehi será ma aling mehi ba futuro oing mai Dia hane mehi ba futuro mas hakarak sai jornalista tamba hakarak pah informação bem mas hotu. dia guasilnya baling arsennya dia tuir mai aling reni itanya mehi ba futuro oing mai atu sai parteira hotu ga atu sai jornalista Bro hakarak sai dentista. atau doutora dan spesialista ba dentistanya dia aling Jonina mehi ba futuro mekanika ya dia tirmai ita fila ba aling Teresa tambah sera ma aling Teresa hakarak los ka mehi los ba futuro ne atu sai parteira Tama adalah barak hau nonton ya telejornal tama ya hospital barak malah hetam parteira tama parteira menos nama harus nonton hau karak sai parteira tunne bel tulung menro bel tulung pari ina nisin rua serselu dia ba aling Arsenya tiri noing tambah sina ita karak sai jurnalista internasional ka di sidane tambah sina ita karak mehi baidane tambah ba menos los kano feto dala barak sine mehi ne karak sai doutora parteira mayoria ni le doutora mebe tambah sina male karak sai jurnalista Hakarak sai jornalista tamba harona kata ema barak la duna sesul leba kona ba informação então hakarak sai jornalista horone bele fah informação klen li tamba ema siran be hakarak turun. Nema hakarak sai dentista. Nehang ni importante ba ema. ba aling Joanina tambah mayoria ne aling ohinya futuro hakarak sai mekanika no ita hare ya agora mundo da agora ne mekanika ne mayoria loso mane sira maybe ita
how apresiat tebes tamba alingnya mehine atau sai mekanika nebe ita bele haturu kata ba mane sira kata fetomos bele sai mekanika nebe madia te alingnya noing tam sira ma aling hakarak sailos mekanika Ema hakarak kata Ema. dia basi alin sira sharing ona kona ba alin sira ne futuro tirmai alin sira hakarak ami se fotan sharing kona ba nyang rasik Dikne how entrega tempo ba Jackson atau mau Jackson bele sharing kona ba futuro no plano sira manya tu halau iya nia plano sira atau bele to ba iya nia futuro ne rasik mau Jackson dia ini how remato na how nia studio ya sekolah ya Colegio Santa Ignacio de Loyola ya naba how nia mehino futuro how karak sai doutorat tambah how karak ajuda ema sira nebe mak precisa duni how nia tulung atau ajuda ema sira nebe mak menghira hetang moras rumah how oferece how nia tomak mensa atau ajuda ema ne oninya bele hetang moris diak fila fali diak idane mau Jackson nya mehi no plano ba futuro tirmai ita husu fali manjanio atau nya sharing kona banya mehi no nya futuro hurinya ala ba oing ne oisa dia ya na mehi futuro how atau sai militar tambah how hareba parte defesa nasional sirau meeting di dia ini how tu sadia namba sai militar hore ajuda letam parte defesa dia nesang ali siratena how remata ia sekolah sekundari Santa Maria de Canosa ia momento na ba how ia parte ali siratena ia CT Ciência Tecnologinya ia na ba hanya mehi atau sai primeiro hakarak sai doutora e depois segundo hakarak ba especialista ali mas velos ba doutoranya mas ba computer science ou ita nebe madiança engenharia informática ba primeiro tam será hakarak sai doutora nya razão hanesa mau Jackson tamba ita nya nação ita hatene kata ita se sai nessa nação nebe mais jovem tamba ne ita se precisa doutora nebe ma barak ita nebe ma ture ne ita me se sai futuro ba nação ne rasik tamba ne how karak sai doutora tamba ita hareho matang iha ita ne sociedade katak ema barak mak moras mai be sida ketang acesso ba Saudi liliu basira nebe mak iha município iha area rural se nebe mak menos los acesso ba Saudi ne tamba ne how karak sai doutora ho hane matenek ne how bele contribui fali ba sociedade nebe mak hawela ba no pronto atu ajuda sina nebe mak precisa litang ba ia area komputer ka ba engenharia ba informatika yang tamba ne razão hanesang mos ita nya nação ne si jovem tamba ne ita si dau adapta didiak ba mundo globalização tamba ne ita si precisa ema nebe mak nya bidang ou nya parte nya específico la liu ba computador ka ba IT ba ema bola IT hurine ansa informação nessa jornalista ga ne usine computer science ou usi IT engenharia informática sira bele update ba mundo tomak hori bele na ação hototo bele conhece tang itenia nação Timor Leste ne rasik hori sira bele rona tang itenia nação ne laos kikuandet mai be ita na kono ema nebe matenek ema nebe ma kreativo no ba específico ba jovem se nebe ma funsai bele sai inspirativo ba nação sira sel como sta hototo ne sharing tamba ita tu ba ita langsung hatu hakat ba ita ne mehine laos buat nebe fácil ka buat nebe ita ansa loke liman taka liman de repente botutotu sai hanesang nebe mak ita mehiga ita hakarak maybe liusi buat serane ita tem que esforço ne rasik liusi sera hanesang ita na alin sira ini se iha banco ensino básico terceiro ciclo nya hal espera kata nelo sairet lisang Miami maybe lisang hutu balin sira on samak atu na fating hakat ba oing hori duni tuir mehine bema kita toto hakarak lihusi estuda aprender lorong kita baru buka informação lihusi maselo klabele moe husu informação seradet atu tunune ita na fating ba oing labele na fating maybe ita tenki halo brani ampar on sama kita tu hakat ita na pasune boing
depois lê livro barak também danema ami hotu haurasik mos halau dane também dane hausu balin sira liusi sharing dane alin sira bele kapta ou bele ronatan saida mak sai lição balin sira hori bele science referência ida kata usi binda ne hau aprende asane hau aprende asane hori ba oing ne hau tenki sai ema nebe diak litan jovem nebe diak sai labar nebe diak ba na sound ne turmai hatu subalin sira ami usi grupo Peace Adventure atu su onsa alin siranya sentimento hetang ami bele mai convida ne no sharing sira mak ami liona he passado balin sira alin sira sentuensa ami senti contente ho abin siranyes visitan depois liusi ami atona ami sharing sirne sira ma alin sira aprende usi ami alin Teresa Ami aprende se abin sira konaba sa mental no abin saranya fo hanoi mami konaba badina estuda usai la barika dia dia ami espera kata liusi aminha visita ou ami mai fatin ne bele sai exemplo ansa alin sira dehang ami mental ke ia berani ko ia espiritual ne be mak badinas ke koko atu explora sera mak ami fier kata liusi ne ami los de repente de turas ne hori kuliah mental me be liusi ansa alin sira simoe sitau me be liusi ne bele halo ita sai brani unsama kita kuliah ihe ma barak noing unsama kita fahi ita ne hanoing tamba ita rasiket la bele ita tenki simo opinião usia maselo ajuda usia maselo no ia kritika balung mo usia maselo tamne hausi balin sira kari bele aprende ida nebe makladiak alin sira bele tau ketak ida nebe diak alin sira bele foti no bele sai motivação balin sira. Grupo terceiro Honaram Fitung. Ok, hai. Ami usi grupo Fitung. Ini ami karak ami grupo ne, ami halo grupo atu share no husu kono balin siranya lalauk durante sira ihane. Tambah ide mak sirnya hela fating no ame cara khusus atividade saída det mas sira halo no yalin serne ne beke balu iha mehi akarak sai enfermeira no ame kuliah buat bara kona sira mai fating danemos tambah situação no condição mak hodi sira mai fating dane no sira iha hanoing ne beke hakarak atu aprende hodi ba futuro ne be diak tutang ene ya aling nina iha mehi ida hakarak sai irmanga madre depois ba ne ya bing nora ne be ke sikuliah ho aling Marina dia kene ami mai atu halo asaune caridade no ene ami se kuliah ho aling Mariana meiba futuro no farmácia okay mo ihane mo sia aling nasi Rico Rico meiba futuro será Fagesi okay ne bimpaya ho bintala bele kuliah sorry iya alin nan sih Felia benar mulu Erika nomor Erika ini alingnya sih mehinya karak saya FDTL oh ini bersih forsa barak mana alai si isam tinggi saudara lelet dia perasa tapi FDTL lah fácil sih ini bersih forsa barak dulu coba alin dia sorry di Mangkaro ne aling orang Iza ne meia karak saya meia karsai profesora no izane sore nya meia karsai
Balabari. Alingnya Nara Fatima nia karsai Dr. Balabari. Dia kusi mehi alin sene hotu ami kuliah barak kana. No ami maya mutu ko sira hot ia mensagem ida mai ami katak sira la mesak da tangne nudar jovem no labarik tem que fight for your future guys. Grupo ikusnian honarang kelamar. Ami usi grupo kelamarnya hamutu ko aling nai hirene no ami nai hat me sai moderador bahia grupo idane uluk nai karak introduce narang hanonang Christopher Joel Simple Suarez pois au se introduce mo sana kolega nai tolune ho ali sira narang no ali sirnya mehi ididak diak au se fo bahia aling hia haunya limang karuk Naran Marco Sina. Artis. Dia narang Malaysia, hanimi karak sai Dr. Anima. Dia narang Adelaide Suarez Gomez Mendes, hawa karak sai Evi Detail. Nana Lisa houses police. Dia kene aling ne be nyenarang Alicia ene nyemehi karak sai polisia. Depois Dia narang Hadi Santos Ramos, nyemehi karak sai karak de emang fuga. Dia nyenarang babaing ema bolu ID hene nya karak sai sera salong hadiah menyefuk serne. Depois iane hau nyenarang Solange, depois babaing bolu anje. Mas hani kolega. Oh, hau nyenarang Cornelio, biasa bolu no anime karak sai teknologi informatika. Dia idane introduce bara kusi ami nia grupo no ami ohing sharing ona buat barak lebe ami rona husi alin sira konta ona sira mehi sirne buat barak masira akar ke sira moris sira karsaya mena bemak matene no sira mos konta sira susar no teres Miami durante sira doko sirne inang ama sira mehela untuk ya fating dane dane makoing resultado si sharing ne bemak ami halaona ikus no rohamak ini detona. Tirmai ita hoto acompanha exame de consciência deve prepara husi grupo Peace Adventure ba alin sira atu reflete o haburas lutan sira nia vida espiritual. Kona ba itania relação ho itani nangamang. Buat saída makita lau hamuto ko sira. Ia tempo contente niang, tempo triste niang. Koko atono infilafali, kita ne experiência sira, kita ne tempo sira ne bema kita passa ona o sira. Entre ita hoita na mawalin sira. Saída ma kita senti wan hira ita hamuto ko sira. Kari kita senti ona contenti, triste. Kari kita ia odio ba malu. Hanoing no reflete filafali. Ba ita ni relação entre ita hoita na colega sira. Koko atono infilafali. Bali fuan sira nebe makita sai ba malu. Bahahalok sira nebe makita hatudu ba malu. Buat hotu nebe makita halo hamutuk. Fona diak maita kalai.
Lihusi experiência diak no la diak hotu nebema kita hetangona. Koko atu agradece no uso perdão ba experiência sirane. Ba experiência diak sira ita husu atu bela continua na fating ba loron turmai. No ba experiência sirne bema kladiak foti sai hanesang lisaung ida atu ne ita bela muda loron turmai. Liusi experiência sirane ita koko atu la bele senti mesak. Tamba ita iha maromak nebemak sempre tulung, sempre acompanha ita. Iha bot hotu nebemak kita halau ita ni moris. Ba ami no alin sira nebe balu saudade samutu koni pai no ni mãe kari ki tempo dane la bele hamutu tenki alau na fati mori sirane sem sira no balu nebe mak lahetan tulung si pai no mãe sira ita buka atau anoin di dia buat sirane hotu hodi na fating agradece tamba ateo hing lorong ita sebele hamutu ho ema diak barak lebe mak basic ita tamatang maita hadomi ita cuidado ita ateo hing lorong ho buat sirane hotu ita noin di dia kitene salah sira karik ita sirahine nebe hamutu kela hopai homai mai bela rona laham tauk sera masira kuliah ita tahu buat hotu iane hodi hanoin di dia buat sirane hotu atau agradece na fating ba amang maromak tambah ita la mesa ho buat sirane hotu mai ita agradece banai tamba tohing lorong ita sebele lau hela hodi halau ita netividade sirane mai ita husu banai atu harai graça pi doming niang atu hameting liutang ita ni fuang karidade niang hodi ita bele saya mutu maski ita ototu mai sirang ne bela nesang mai be fiar ba katak ita ida deit nai obrigada tamami sebel heta oportunidade odi fahe a minha
sentimento dominiang basira nebe precisa liu. Tulong na fating ami atu kita para no baru atu alau seda foi impacto dia que me amini moris. Obrigada tambah tabot tulong na fating ami laos tohinedeit may be ba amin dalang nebe ke senaro tambo atirene hotu ami tau fier by tabot hoi tabot niya graça bele haraik na fating força no espírito diak Miami Liliu Miami jovem sirei da agora né nebeke moris ya mundo ida agora nebeke na kono ho tentação oing tolakong amnia dalang may be ami fier na fating itabot tulong amit liliu ya tempo quaresma dane ami bele haderang dia kliutang ho di basori tabot. Naing, ami agradece by tabot, ba ema hirak nebe mak sempre tulong ami, ba ami ni nangaman sira, ami ni maungalin sira, ba kolega sira hotu, ba irman sira mos nebe mak sempre tulong ami, ya amni aktividade lor-lorong niya. Ami agradece by tabot, tambay tabot na fating na fating haraik Miami, itabot niya bensaun sira, itabot niya doming, itabot niya tulong hotu, nebema kita itabot na fating hasuling Miami. No continua comentário o presidente com a sharing mehiba futuro no mensagem ba aling orfanato sira. Hanessa mi sharing ohingna aling bara ma conta história história dia kotu história memang halo itarona musili triste otu esperança si hau mak espera se estuda di dia la bele la con forza buat memang aconteciona força na fating importante mak esforço estuda na fating espera mini mesa relade. Fatinga programa haga tolu hau hakarak hatene.
E segmento criativo nian, ma ita hoto acompanha grupo Peace Adventure nebe halau ação caritativa li husi apoio atributo desenho nian ba aling orfanato Sira. Depois, continua orienta Sira e a desenho nebe que mesa capaz de ir. Termai além Sira, ita sista mutuk secretário Peace Adventure nian, nebe hatoni esperança ba aling orfanato Sira, Madre Sira, no mensagem furak ba jovem Sira. Hana esperança, atu primeiro hau atoba Fatim atu sai Fatim mahum ba alin Sira, no mos atu bela halibur lutang alin Sira, no ami esperança ba Madre Sira, atu Madre Sira pronto na Fatim atu hambri ke serna dala, no mos atu bela servina Fatim, hodi kolabora ba nasam dane, hodi halibur labarik Kia Sira atu bela hamutu ke Fatine nomos esperança ba alin Sira atu bela Sira sai labarik nebe dia labarik nebe bela sai masing no futuro ba nasam dane. Hana mensagem ba jovem Sira atu bela aproveita vida juventude hana essa vida nebe atu bela aprende buat fong bela colabora no bere cria laço amizade entre juventude Sira barak liutang atu nene ita bela experiência nomos ita ndar juventude ita laço idade nebe ki ita idade madurona ita prepara ho di bele foti decisão no bele lori rai timor ba oin lutang. Ok, além Sira, segmento divertido nian, grupo Peace Adventure halau ação caritativa li husi performa canta nebe anima tebes, termine.
Tuh canta. Basalimamba, shalalalala. Basalimamba, shalalalala. Basalimamba, shalalalala. Maya mutu, basalimamba, shalala. Shalalalala. Bebe aimba, shalalalala. Bebe ay, makasih. Anda.
no continua jogos, nebe na kono hamnasa no amigável liutang. Yane ami atu halo jogo ne naran pick pack boom. Liu si jogo ne ita tu treino serviço hamutuk entre grupo irane composto em tolo. Ita babaing ami bolu ba game nane naran pick pack boom. E depois Chris, ferramenta. Soy vinculado pick pack boom ne serviço grupo dia. Ia pontos importantes si jogos ne hanori maita atu insa bere colabora no rona. Ia grupo ne naran. Dia agora né? Ita langsung direita que vai jogos. Bere, te você prepara tudo? Pronto? Pronto. Dia dari datang hoto tu pronto? Pronto. Grupo. Pronto. Grupo 2. Pronto. Grupo 3. Pronto. 4. Pronto. 5. Pronto. 6. Pronto. 7. Pronto. 8. Pronto. 9. Pronto. 10. Pronto. Atenção, né? Outra atenção, ona di dia. Pick. Pak. Ah! Pak, bom nomor 1. Pick, pak, bom nomor 2. Pick, pak, bom nomor 1. Pick, pak, bom nomor 7. Pick, pak, bom nomor 1. Pick, pak, bom nomor 3. Pick, pak, bom nomor 2. Jogo ne hasta aprende ser con serviço remoto, colabora remoto, no insa turona rodia. Namos, yena sajun furak, husi madre, baaling orfanato sira, e namos grupo Pips Adventure. De Nossa Senhora da Divina Providência, nomos Santa Teresinha do Menino Jesus, nebe mahen orfanato ninian, hau nudar, diretora ba orfanato idane, nomos superiora, hau agradece ba alin sira nebe iha grupo Pis Adverte, nebe ho iminia domin, ho iminia esperança botida, ho iminia disponibilidade, nebe ohin loron dane, mai hak solok, hamutuk, ho ami wansira, tuir lolos ami bolu casa acolhida. Orfanato ne amjan uma mahon para barik sira. Nebe espanholnya da caja acolhida. Nebe ho tempo idane ho irmãos amnain nen agradece ba oportunidade idane. Nebe começa o dader to lokrai idane be makse continua ho iminia atividade idane ami hak solok nomos buat hotu na meroma kumakse haraik bensa by iminia atividade nomos by iminia trabalho nomos by iminia nebe grupo idane be makhala odadau idane ami mos la iha buat tidak atu murah tidak atu foba grupo pas advertir nebe ami fo aminia domin tomak honomos ami acompanha ho aminia oração ho idane ami agradece. Dia kalian sira antes tu tak edição ne Firma ita tu assiste a moto presidente Pips Adventure entrega a recordação ba madre no entregamos certificado ma membro Pips Adventure sira. Cari, colega Joventuri a Tebes inclina ang grupo Pips Adventure bela assiste informação
usi presidente Peace Adventure tu mainem. E ne mensagem ba colega sira hotu ou colega sira me interesse a carta Peace Adventure, mensagem mane. Ita idare na be mak idare lao da idare jovem niang, usi ba colega sira kita gasta tempo demais sobre tour, ransu, hemutua serne, lau arbiru. Iko sama ita envolve ita niang ya organização ida, ori hamutuk fali, ori ajuda mauli grupo ne larang, ori hadia nação ne boy. Dia Alin Sira espera edição ohiniang bela for motivação ba Alin Sira hotu. Nona fati sai Alin dela beke valoriza ang e educação, criativo, no most divertido. Tamba tempo ida mai Alin Sira maksa inspiradora no embaixadora ba Alin Sira selo. Tamba Alin Sira mag geração fom para Doben Timor-Leste. No hamutuk ita lori Timor ba mundo. Alin Sira la sente tempo toona e edição ohiniang. Que tal luar? Acompanha na patin programa Hagatolu, How, Hakarak, Hatene, e episódio termai. Adeus!